Mensemua Parusian ngay Saul Mamail Latu Wahnparon Bruce Robert Nabamba kita Protestan hour and Ramwat November Isak Riau Riut Isak Silu Mark Iralaw Walu Irat Riau Isak Tuaw Masani Eak kay naman reray Akmay Ismak may wiyakin niya Peter of Sabang Patroano Komi masayaw Ay sakatang kaping owaw Melet om samatray court Yiyas On dilablapkan koros ng palian triyak Palian government o palian muotisyo Wawat and biltoka Creation lang kan koros ng kalap and Bombay Delaway koros mapatpatro dikin Bombay Atay noralak katritriki Isma sisis nanomno Isma sisis nanomno Wasan matpat kusang ng puksarawi Uya-uya iralaw tuaw reduduk limaw May kuburaya igawatak Sola patroano Iskomi may Ngilo ap sabang masani Ngay sisis na komuye kamkam Ay sawaskan wasan kawibwat Kan wiyaw kita irapayo Irakayo Muna di miyayat koko wiyaw-wiyong is Mesisis Nanay siya iralaw isu iraduduk isak payo Kasalayang kitay Eri pain kauno pan katkiyong kumay ew kilelen Pain akapaman pan misiyanta Epan naitipiyata na putrakaman O pan kamuran ki Emmanuel ni masanan ipru wewagi kot kat retry nanay siya rala tuaw tuwa uno masani kisin seri kis ibtiyong ketrailer netray putramaman koyang ketrailer o epan katin muyata atay kaum epan maran ki shonkawi kupurokong kot wasalam napiye Syam kedepan Narmakian pegul Maika iralaw limaw reduduk riau masani Kauno kot inokita masisis panibuti nan petlian Kariaw Sisis makalubula pwede komi ongay Ay siya iralaw limisak silu iraduduk limaw Kasalayang kitray iragasampalot Tipatraykan may libalap kita O atay wiya suwatkan may wawakik Lukulong buat Kamawi kitrayla Lupan olakan ni paluar Kansan mawi kitrayla Nilobu sisis wiya kilalan kalula O atay ang kagma Met sansan nan Matu iralaw kriya kisyu Iraduduk riyasak tuaw dan demisak may gampagi Malok pilwatak nan sabay mamay puksarawitan Karos mapatrodo re panalan makan tibaray O mau syautuk masansalong kitray nan son irab silu Iraduduk isak puno o isak kisyu Memasani Puyay wan ko terkatin lalala sampa Mekat kito ki Sabulima yeros Pumemen naging puson layi Ender salamana Ainan kimbal syot Pukot so terkatin paranetong Nin sampa Sabulima yeros Puen kati kata Sampa Apuen kamoral Kasidu Yay Christ mapula O yasata sanger Napungan iray memelapan orang wat ketinggias ni palimaon en semakot wasalaplabi. Nanson iralaw
riau rejudication tuau kasalayan kita mesises yesata sanger meda nanaren ran silu niya langata bondo bu o meda muntijikan betul-betul memela abso matu iralam riesa walu iradike wo lermono kasalayan kita meda tenya seta sanger meda ni kasluan ra Pilnan koronik kayu ram isak limau redut riisak kasaleta no kueki yasata kumai koros no pusoni liki o kamela lagi kanya yasata samela kapayu Jesus Christ mepan sapato ni mulan ran makatrai sotrakin wewe Jesus Christ mabola o yasata pan purang puroto yet masansan nan Sean ralam isak kai reduk eulel silu masani eri Jesus katin masan yang irai kumai terin sensuat tegato kumai poson kot o bil poson ye para toto mianan 10% semi Masote isu depan tang kumai, meibang kola o kawan petang kumai tomai. Ilang kola o kawan petang tomai, iapan puroto o kari kumai tongye. Pagkumailan mi wasak meigin mi. Met wawagi me Jesus Christ me along semakot. Kan segala nintuan tamasansan nanatay wasan watawat. Sol eseta me Jesus Christ me uyason kongor o eka tiang diglik unsep o pusun unsep pre peiter yatuan kongi o ngai kudraila no peta en kasamo Jesus Christ na natay no iban kita thailand kabaka kumailan nan pupur aiban sansa kaping wow dengan naluang kong main semesko seskang lablab puegi kupur wow me kong kasalayang kit nintuan om pogla kit usenga puro irem main samat kot kalanin kong main samat kot kong yeyang kit sewasai kit usenga kamera lela kong senga pusen la kong Usenggak buyakin komila at kawan lablab. Mayuran ban sabato o sebanyang komi paipi. Sablima kapaikan mepinir. Kau kong emen kitkan merong o kitkan mepil. Kinyang sewase. Irai riat ko mesai wewe kin komila. Imet ngay siya 1 minute party o pagi mabukat yung maranat kawan Jesus Christ at Santo Mo. Amen.